Алло. Здравствуйте, заходите. Кто у нас дома? Здравствуйте. Здравствуйте. О, какой богатый сервис, да, у вас цветов? Да. Я хотел Цветов много. Выбрать. Самые красивые цветы. Да, нет, женщина же красивая, да? Ну, для красивой мать женщины. красивая, да? Она красивый цветок. Пожалуйста, у нас дома ассортимент большой. Это у вас Это все живые. подарочные? Да. Это в горшочках. какой Это посоветовали бы, да? Вот смотрите, у нас есть орхидеи для женщин. Ага. Экзотика. Есть женское счастье. Есть Вот такие это женское счастье? Да. Ух ты. Это гигант. Сколько стоит? 2800. О, солнышко. Есть вот такие гузмани, материнское сердце. Материнское сердце. О, давайте материнское сердце попробуем. Вот оно самое красивое. Опа. Здравствуйте, здравствуйте. Да, ничего страшного. Все хотят к вам в руки. Да, в руки хотят, да? Да, все. Вот такой самый красивый цветок. Қымбатты Айнагүл Абазова атындағы қайырымдылық фондтың мүшелері, жаматы, жана бізден дайым көрген планетамыздағы көпұлтты жер жүзі. Жана менің қырғызстандықтарым. Бүгін міне дағы бір жашнақай күн болып отырады. Москвадан ежезбі жесіңдісі мен білмеймін, аз жолдық бараты танышабыз. Барып, үйге барып, үрді басаңызды жөнілі сюрприз қылып, құттықтап қойыңызшы дегеннен мен баяғы өзімнің орнымды тияқ-пияқты айтпайлы қойын, тұрып, Айнагүл екеуміз. Ушул жашнақай гүл екен, шуны апарып берсек болады ғой? Соның материнское сердце екен да аты. Демек, ененің жүрегі деген. Бұны алсам болады, же бұны алсам бұл қайсынсыны сіздер кейін айтатылыңар? Денежное дерево, да, называется? Да. Как вас величать? Живое дерево. Вас, Евгения, да? Да. Вот какой посоветовали бы, например, да? Ну, конечно, гузмания лучше то, что вы держите Гузмания, материнское да? сердце. Оно с цветом Демек, цветет. с пожеланием мы выбираем цветок материнское счастье, материнское сердце. Ененің жүрегі. Андықтан, ушул гүлді ала тұрғандың иесі, туылған күніңізбен құттықтаймын, өміріңіз ұзын болсын. Шундай, алыста жүрсе дағы Москвадан өзінің жүрегінен шыққанды сізге беріп атады. Сәтінде туылған күнді дайымелі жүректен шығар дейді. Ошондықтан, ежеңіз бі жесіңізге чоң рахмат. Біз дағы туғандарыңызбенен, аға сіңділеріңізбенен çoğu sizde құттықтаймыз. Бар болыңыз. Анықтан, адресі қайда ле адресі? Мен сұрап аласыз адресі. Жүріңіздер, бізбен болыңыздар. Хорошо. Прохладно, да? Здравствуйте. Или саламатсыз ба? Денсаулықтар жақсы ма? Андайса, самый хороший торт Куликовский, да? Мне такая красивая женщина надо поздравить. С Денюхой. Это красивый торт. Можете вы выбрать, пожалуйста? Какой торт? Ну, побольше, чем побольше. Ну, как бы с Москвы ее поздравлять, да? Мы должны... Так, это... Творожный, да? Угу. На всех хватит. Целый Бишкек хватит. Давай. Итого. У вас мобильное есть приложение? Приложения нету. Пожалуйста. Да. Андықтан, урматтуу айымдар жанымыз бар. Азыр, сейчас. Мондай аял киши, аял зат, эне бұл дүйнөдө жарықшылыққа барыбызды алып келет. Кудай берет, анан Кудай аркылуу бизди жарықшылыққа төрөйт. Эненин жумушу оңой эмес. Андықтан, урматтуу бүгүнкү күндү күнөкөрү, туулган күнүңүз менен дагы бала чакан менен жеп коесуз, бактылуу болуңуз.
Siz için kımbatlı planeta tutuktayız, kol çarpıp falan. Murdum da kışmadat da ya. Etçiyi tokluyoruz ha, et. Rahmat karındaşım. Müzik stasyonuna geldi. Sizge de çok rahmat, Allah razı olsun. Baklı olunuzlar. Hurmatlı Kırgızstanlıklar, köpülüktü benim sulu, suyuktü mekenim, planetam. Ana, biz ecemiz, apağız, bu karındaşımız bu. Emi tuğlan kunun iyesinin üyüne baralı. Erte günü geçiktiriyor. Andan işti başlayalım. Kettik. O Ümit Ece. Evet, tort diyor koç. Ümit Ece. Ümit Ece. Ben Moskvadan. Tuğlan kunun menen, salamatsınlar bu. Sürpriz benim, Moskvadan uçup geldik. Aydagül usul eken da. Sen karbaysı mısın Gülde? Ya bunu karbaydı, bunu karbaydı. Ümit Ece var mı özü? Var apam var. Ümit Ece salamats mı? Ruhsatı, ben adıma şırmadım. Moskvadan zakaz verip koydan. Kim degen kız var öyle Moskvada? Gelgile Jarkınay degen. Jarkınay, Jarkınay. Bismillahirrahmanirrahim. Qanday kızım? Ben sol kelin balaq şeta? Qandaysız? Ben solunuz жақсы mı? Yaxşı, rahmat özüme. Өш күнге болмайды мұсылманшылықта. Саламатсыз, бұл қызыңыз екен, а? Келдер көп ұқсайды, а? Ұлтшы ашып қойылы, коронавирус жоқ туылған күнде. Ұлтшы, саламатсыз бі, бұл торт. Алып берейін да. Тек азыр бірнеше сағаттан кейін тартыңыз. Ютубқа шығасыз, Жарқынай. Жарқынай екен да, Москва, Жарқынай. Рахмат. Rahmat. Kardeşim, buna ömrün uzun olsun Aydagül. Buna degen enenin жүрегі деген gül eken. Ушундай заказ берip bana neme kıldı da Жаркынай. Мындай gül alsan ırık teresiңер депчи. А мындайды koyup koy. Жүрүңүз. Sizge berip атат, ha? Бол тұра жақшы қалыла. Мына урматтуу айымдар жана мырзалар, кымбаттуу Айнагүл Абазова атындагы кайрымдуулук фонддун көрүүчүлөрү, күйөрмандары, биз учуубуз кур эмес экен. Андыктан планетабыздын бир бурчун жайган Москва шаарындагы жашап эмгектенип жаткан Жаркынайдын эжесинин бир тууган эжеси бар. Бир тууган эжеси. Көтөрүп коюң. Айнагүл. Бир тууган эжесинин үйүнө келип жеттик. Мына аманатты берип атабыз. Карындашым болсоңуз керек мага. Мен 57 чыгып атам да. Ошондо ким болуп каласыз? Байкол. Неберем болуп калыптыр. Мына аманатты берип атабыз Үмүт айга. Рахмат, жакшынакай. Эне экен, келиндермен чото салды. Эми биз айланып жүрө бердик, баягы туман болгондо самолет кона албайт го. Антан биздин шопурубуз атыңыз ким эле? Алмазбек айланып жүрүп арактапты. Таппай атып келиңер. Барыңыздар да ушундай туулган күндөр өтсүн, үйүңүздөргө барып белек бергендей болот, туурабы? Бул биринчи жолу да Кыргызстанда. Даже дүйнө жүзү боюнча. Ойбай. Рахмат. Ким кол чаппаган шо? Сенин як балам. Үзүлүп атат окшойт, э? Денсаулығың жақсы ма? Шаршабай. Жоқ, келдік бұна. Теге екі келініңді көрдің бе, жеңең бе? Кімдер? Біз уже келіп қалмадық па? Ем кете отабыз қайра. Кете берелі? Болды? Рахмат, бұна. Сондай ба? Siz ayttınız bile, aytmadınız bile. Aytgan joqdingiz, ne var? O'sha aytmaganınız bilinib turib shochib ketishdi. Sürpriz olan hech kim. Ejim emas, boshqa ejimlarga
Jahralar da gelemi? Yok, erken yok bunlar. Allah razı olsun. Tinch bolunuz. Birinci jakşı nerseni başsanız jörölgön. Mına yiyeceğiz. Жаркын айтып айтпайсың уятыр ол Sürpriz. болбойт Çok sürpriz. Allah razı olsun. Жақсы рахмат. Жақсы рахмат. Катту секретli сүйлөшкөн экенсиңер да, ha? Telefonda сөйлөшөм. Siz az kayırda жүрөсүz, magazinde mi? Öyle magazinde. Magazinde işteyiz mi Moskvada? Konser koya turgan yer var mı? Mesela koyduğun direkt ta olsa gitsen. Vay malades, zaman optimist kız ekeni. Siz oşanda kança yıl kol koyasız? 73 mi? Koysanız şu. Ya aş görün ediken, ayna gül. 73 boğunda 48'de okudu da 48'de okudu. Yaşın öyle. Özünüzün bala çıkanız kayda? Yakında değil mi? Evet ya. Şu başka ödele. 29'unda 47'ye toğuk İzmir'e getirdim. 29-cu Uşlayda mı? Al demek ki. Uşunda, mına uşuntu burmatlı ayınдар jana mırzalar, kımbatlı Aynagül Bazı adındагы Каринлык фонддун көрүүчүлөрү, күйөрмандары. Biz Ümitay Ejekebиздин үйүнө Москвада жашап иштеп эмгектенип жаткан Жаркын Айдын атынан туулган күнүн куттуктаган келдик. Шашып калып атат бизди көрүп. Көздөрү чекчейип. Андыктан бул жакшы нерсе, жакшылык жакшы нерсе да, күтүүсүз болду жакшы бирок күтүүсүздөн дайым жакшылыктар болуп турсун, э? Rahmat Emir. Mening de жақсы отырыңыздар. Шаңды отырыңыздар, ырбаңыздар, бийлеңіздер. Ошол Жақсы көріңіздер. неме эртерээк болгондо билдигиңиз эле алып келип, могул жерге аппарат коймок экенбиз да. ооба бизде Аппаратты коюп, бул Мен ошоны айтканмын да. айттыңыз беле? Мен бирок айткам Жөн да. айтканмын. Айтсаңыз неме? Мен азыр. Москвадан деп койду. Кечке карайын бала чака. Мен Москвадан деп кыйкырдым да. Кечке карай бала чака чогулса анан отурабыз деп шашылбай отурганбыз да. Эми азыр биз дагы эртерээк жөнөйлү. Убара болбоңуздар. Барып больницама жетайын. Булар Карабалдадан келди да Айнагүл. Шашылбай, ушунча Элестетсеңиз. шашылбай, тамак ачабыз азыр. Шашылбай отуруп кеттик. Каракулжан кайсы айылынан? Кеңештенбиз. Кеңеш. Промда Жифро Ульяновс. Ульяновтан кийинки бизде. Ошондо кайка жакын болуп калат? Өзгөнгө жакын болуп калат? Өзгөнгө жакын суунун арка жүзүндө. Жолдо кайсы айылдар бар эле? Жолдо ушу Ульянов бар бизде. Шералыга жеткиче. Шералга жеткиче өзгөн имна тегерек кытыруу менен барганда биздин айыл чурут. Эже мына отурсуз кийиз. Каракулжа менен баргандачы? Каракулжа менен барганда Ульянов кеткенде Ульянов бул жагына Маркс жака кетти. Маркс. Чайдан аз чай. Кел Айнагүл. Эшикти жаап отурдум. Сковородканы ачып немени пиширип, токкочу пиширип, тамак жасайт. Эме Үмүтай. Ой, отуруп тамак ачабыз азыр шашылбай. Анда эмесе урматтуу айымдар жана мырзалар, по ходу дела кел. Тоз сүйлөй берейин. Бирөөлөр комментарий жазышат. Антима өзүң эле сүйлөй бересиң. Бул жер тек кантак деп жүрмөйт. Анан сүйлөйт да, башка сүйлөбөсө. Кана сүйлөчү албас? Эм сөзгө жок. Көрдүңүздөр кымбаттуулар. Мен ама капа болосуң. Өздөрү сүйлөп айтпайбы? Туулган күнүңүз кут болсун. Бактылуу болуңуз. Канча уул кыздарыңыз бар? Мен 2 уулум бар. Азыр Каза болуп калды эле, кечке калды. Жылдың чыгарды бул. Не болду? Авария болду. Судан Канча жашта эле? 15 жашта. Кайгыла кеп, курбак коюп. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи роббил аламин рахманир-рахим малики йомиддин. Iyake na'budu ve iyake nestaîn. İhdina sıratal mustaqim sıratal lezina en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim velezzalin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahus samad. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lahu kufuwan ahad.
إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Şu okuyan Kur'an'da bilip bile okusam keçir Kudayım. Şu okuyan Kur'an'da biz Urmatoğlu Azizbek balağızga bağışladık çatkan yerlerini jaylı kıl Kudayım. Бұл dünyada көрбөгенде o dünyada beyiş kılıp көрсөт Kudayım. Sen barsın biz barız. Günelerini o dünya bu dünya keçirip бұл жақта қалған ата-енесіне, бұл жақта қалған ағаларына, жеңелеріне, ұруқ туғандарына бер Құдайым. Олар көп жашасын Құдайым. Жақсылықтарды көрсін. Роббана атана фи дүния хасанатана фи ахирати хасанатана. Ва қина азабанар би рахматика я архамар рахим. Аллахым бар. Кешір қойсын. Рахмат. Жаш кеттерді жаш кешір. Не, айтқанды қылбайды да. Бүгінгі күнде өлген болчу да қаза болчу. Бүгінгі күнде сіз туылғансыз. Тоба қылды. Жоқ, айтпайсыз ба суға түспеді? Жет шығарып. Хорошо. Кішіне ойбықчаның болчу, су тіріп бардылы. Суға түшкенде жақшы сөз желанын. Суға түшкенде қармап қалғанды. Құдай рахматын берсін. Ал дүниеде жақшы бейіштерден берсін. Allah талсын. Allah бар. Şunday da, jaman жақсы bir жүрөттө ушундай айтат экен да. Бисмиллахиррахманиррахим. Андыктан силер көп жашагыла, учуңар куур эмес экен. Мен мынтип эми түшүндүм да, карачы. Кыз киши да жаркынай. Эжем көңүлү ачылсын, кайгырбасын деп. Урматтуугандар, эч кимдин үйүндө кайгы капа болбосун, бирок эми кечинен берсин, 100ге чыгарсын, 150ге чыгарсын. Ушундай ата-энелер кайгырбасын. Эми, не дейсиз? Айнагүл. Кел ала, бет чапала. Кол кыймылдабай калганда? Шуну неме кылат, частный экен больница. Жакшы эми? Ну, жылыш бар экинде. Ары чактырып атат да. Не деп коет эле, апили деп коет эле. Арпи беле, ошондой. Аны биз урматтуу айымдар, жана мырзалар, кымбаттуу планета, кымбаттуу кыргызстандыктар, биз азыр Жаркынайдын эжеси Уйбутай эжебиздин үйүндө үлпөт тоюнда отурабыз. Эң маленький болсо да радость, это радость. Кичинекей болсо да тура кубаныч бар болсо. Айдагүл кел кой, алып жибер. Аны эмесе туугандар, силердин дагы үйүңүздөрдө ушундай шаң шөкөт болсун. Биз дагы баралы, уялбагыла, тартынбагыла. Биз акча сурабайбыз, пул сурабайбыз, баары эле куттуктап кетебиз. Жашасын туулган күндөр. Кимдин туулган күнү бүгүн дагы? Куттуктайбыз. Балдарым дагы алып келет. Ал башка да. Балдарыңыз менен. Дуа, мейли. Өзүң. Жок, жарым деле калган деле жей берсе. Хозяин барин өзүңүз. Балдарым. Бар. Сковородка насыпай, неме пиширебиз. Казан аскыла. Аябай эле издеп, кечке издеп жүрүшөт деп коем мен дагы. Биз бумажан өтүп кетип атып. Мына магазин дедим да. Десем баягы сиз жөнөткөн точка бар го, неме менен? Карта. Ошону менен издеп баратып, жете элекпиз да. Алиса. Башкача неме болуп кеттиби? Өтүп кетип турсаң мындай каза. Кубанып калсын деп. Ой. Рахмат сиздерге да ушинтип бар болуп. Биз жакта анча-мынча адамдар таба албайт көңүл. Анан кийин дагы бир эме кылып элешим. Көп. Жаркын эже экөө сүйлөшүп, Марал радиосуна берген болчу. Марал радиосуна куттуктап, эртең туулган күнүңүз менен десем мен Эртеңге жакшы, неме Жаркын эже ошончо. Таба болчумдан. Ал жакта куттуктап койдуң деп коем, дагы өчүрбөйм. Жаркын эже куттуктады да. Мына чайда кой. Жаркын эже куттуктады да, Маралдан дагы. Аны айтып күлүп аткансың. Макул деп эле кой. Бүгүн туулган бүгүн деп коюп өчүрүп коет да. Түз эфирде болуп атат, мен угуп атам бул жакта бар. Түз эфир? Угуп атат. Көл дүйнө угуп атат да.
Айтылым эми түшүнбөй калды окшойт. Айнагүлдү көрүп турасыңарбы немерен? YouTube'дан? Ооба, көрүп турабыз. Дайыма передачалар YouTube'тарды көрүп турабыз силердин эмеңерчи. Ama onda birinci yolda mı bakar? Үйüne barıp spesialini. Demek işte Biraz belki aytып койсоңор болмок бизгечи. anda kızışma bak. Жок, эми айтпадык деп айтат элекчи. YouTube'dan билбеген адам болуп коет белет. Бул жактан передачадан көрмөксөм болуп коет. Билмесеңиз алып койгон. Мындай тарткандар жок го деген, мындай YouTube'дан көрүп, мындай тарткандар жок го. Мындай Bizimki yok bunlar da yok. мындай жок болчу. Yok. Мен аябай чочуп кеттим. Гүл отургузуп аткам, жакта дарактын түбүндө отуруп. Москва деп коет да, Москвадан келди. Бирөө белек берип берген окшойт. Мындай айтып койгон менен жол татаал экен, мындай таап бериш кыйын экен, мындай айтып. Биринчи жолу Көп киши билбейт экен бияқта. Биринчи жолу келип атсаңар кыйын болот, бирок мен шаар 15 мүнөттө жетем бул жылда. О. Maşinanız var mı? Ne kadar maşina ederiz? Эки машина бар. Биз азыр эле Мерсинден келген, базардан келдим, жаңы Ошон үчүн бул сурап аткан турбайбы? Үйдө элесизби деп? Ооба, жаңы базарга барам. Базар кетип калыш. Базар бул сууна кылганда жаңы гана үйүм. Маралдан чалганда базарда жүргөн экен. Ошо базарда товар алып аткан болчумун да. Бүгүнбү? Ооба, Шашылып коюп коюптур да. Ошентип анан мени алысты жакын кылган кыз дейт дагы, алысты жакын кылган эжесиңди дейт дагы. Ушунда Москвадан жаркылдаган Жаркынай деген сиңдиңиз ушундай чоң белек берип отурат. Аллахтын амiri менен да. Бул дагы жөнөкөй болбойт да, Аллах берет да. Андыктан биз да кубанычтабыз, Айнагүл. Ооба. Баарын уюштурган мына менен Айнагүл менен Жаркынай. Рахмат. Мен көңүлүм жок да. Бирок барып койгон жерге биз актер болгондон кийин неме баягы биз шаң шөкөттү Керексиңер. ооба да. Сиз дагы бир эки сөз сүйлөп коюңуз а Жаркынайга. Ооба. Анан кыздарыңыз да, келиндериңиз да, балдарыңыз да бактылуу болсун, жамандык болбосун. Ато баары эле айтып атат, тартып ал, сен эле сүйлөй бересиң. Ана, Айнагүл сен да куттуктап кой. Мен жолдошум сүйлөп атат, болду да. Мынтип айтышат да, сүйлөп турбай коюппуз деп. Анда эмесе, үйдө туулган күнүңүз кут болсун. Аял киши дайым жаш көрүнүш керек. Турмушта баарды жүктү көтөргөн силерсиңер. Сөздү биз бүгүнкү Жаркынайдын эжеси туулган күнү белгилеп аткан. Жана мындай капыста болуп калды да, экспромтом деп коет. Анан эмне деп коет? Подарок да такой. Ооба. Көрүнбөгөн мындай жабылган торт да. Ошо сизсиз. Сөз сизде. Не дейин? Ошо алыстан подарка кылып, сюрприз кылып жөнөтүп берген сиңдим Жаркынайга рахмат. Энелерим бар Москвада, сиңдилерим бар. Бардыгына рахмат, ыраазымын. Ошолор аман эсен алыста жүрөт. Жакшы иштеп, ден соолуктары болуп, аман эсен бизге кайтып келип кошулсун. Амин. Иштерине ийгилик болсун. Ошолордун талабын аткарып, заказын аткарып, келип отурган, издеп жүрүп тапкан силерге рахмат. Абдымалик байкеме ден соолук, дайыма оорубай, сыркабай ушундай бизге окшогон сюрприздерди жасап жүрө бериңиз. Бара берели. Бактабай болуңуз, бала чакаңыз менен аман болуңуз, Айнагүлгө да ден соолук. Дайыма сиздин жаныңызда ушинтип жаркылдап жүрө берсин. Амин. Балдарга да рахмат, баарыңыздарга рахмат. Биз ыраазыбыз. Ким балаңыздын аты? Жусуп. Жусупбай. Жакшы да кай апаң бар экен, тууган уруң бар экен, келинчегиң мына кыздарың. Аллах тилегем уул кыздарды бере берсин сага. Сен бактылуу боласың. Эми биз шашып аттык эле. Капа болбойсуңар, отурсак болот эле да. Демек, келечек бар да, Кудай буйрса. Эми ушундай сюрприз болуп калганга аябай эле таң калып, бир жагынан ыңгайсыз болуп, биз таң калыштуу болуп атабыз. Болбосо 1-2 саат мурда айтсаңар баардыкты башкача кылган. Айтып койгондо болмой кызыксыз болуп калат. Кызыксыз болуп калат. Бирок сүйлөшүп алып, Айнагүл айтпакчы, кийин билдирбей коюн десек, билдип коюптур. Айтып, мындан кийин 1-2 саатка алдын болсо дагы айтып, мынтип келип туруңуздар. Дайыма ак жол сиздерге эшигибиз ачык, дайыма келип, катташып, кирип, чай ичип,
Karındaşım var ile de izdep gelip durumuz. Ben sizi izdep barıp durayın. Oluptur, gelgile, gelgile. Çoğu Annem var, gelin. kayında alışpa res bolsa gelgile, bargıla. Tosolabız. Barıp durabız. Aynagül uy alıngan, bar jogu bar Aynagül. Kudayga şükür, kıtardılашtır men. Barlaşıp turat. Rahmat kelin baldar. Sizler de aman bolgunlar. Söz söylep koygalar tuğlan günü. Apabızın tuğlan günü menen. Birden. Hurmatlı Jarkınaycı, aka iniler. Bizlerce rahmat apam şuntuk kutuktap koyğunuzga. Apa sizge uzun ömür içinden sağlık koruyağınız. Amin. Daim öyle bizmen jarkıldap gülüp жүрөгүңүз деп айтат. Rahmat. Rahmat. Kal bolsun. Hacı tuğan göz menen ömürüңүz uzun. Ne tilesek tilekiniz, maksatыңызга жетиңиz. Ошо жеземе көрүңүздөр. Бактылуу эле кармашкан колуңуздар үзүлбөй, ушинтип эле жүрө бериңиздер. Дайым туган күндү тосуп. Amin. Bolsun. Rahmat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Xudoy jalgaсын, Xudoy bar joğunuzda жақсылық qilsin. Bugünkü sizin 18 yaşınız 180'e çıksın. Gel bittik annemiz. Üçüncü bari жақсы. Tamam içip. Bari жақсы kana. Geliniz hem kurt uydan kurt çıkmanız ya. Nara kim болады ekensiniz? Siz çaktı ekeniz. Rahmat kardeşim. Durdurda jattı ушундай өзүңүздүн немеңизге карап. Çin dilden geldin de. Чын дилиңизден Valla, мени айтат келип қой. куттуктаганыңыз үчүн мен аябай кубанычтамын, ыраазымын сизге. Ден соолукта болуп, оорубай, сыркабай, ак калпак башыңыздан түшпөй жүрсүн. Rahmat. Aytkanız kesin. Жеңиңиз дагы дайыма ден соолукта болуп, жаркылап жүрө бериңиз. Балдарыңыздын апасы. Көз көрүп кетсин да Кудайдан болуп. Кудайдан болуп, биз катары көрүп, жүрөк. кандай тилек, ой максатыңыз болсо жакшы ошого жетиңиз. Benim olmuşum sen uşunday bolor beleng. Bu kuşlar sayrap yüzüm canap. Sulu olup sen canında durar beleng. Benim olmuşum sen uşunday bolor beleng. Gönlümden çıkıp tazak dolu. Benden jakşı alkışlar beleng. Mahabatsız ömürde hiçbir nese görünmey. Mahabat aşıklara kumarı. Aşıktı ömür sürüp mahabat bolğan bizde. Mahabat bülbül candan çırağı. Ömrüm ömürler bakılmazdan anlar. Göz aklımda castılar kalır. Akın nurun çaçkan altın caştılar. Oldu havadan oldu kıçaklar. Canım, sen olmasan ben uşunday bolor beleng. Anana şaşıp sağındasın. Başıma bak senin boş olayım. Canım, sen bulursun ben uşunday bolor belem. Bakın kuşun koşup yürüp çık. Kıyalara özümdü salar belem. Mahabatsız ömürde hiçbir nese görünmey. Mahabat aşıklara kumarı. Aşıktı ömür sürüp mahabat bolğan bizde. Mahabat bülbül candan çırağı. Ömrüm ömürler bakılmazdan anlar. Göz aklımda castılar kalır. Akın nuru çaçkan altın caştılar. Oldu havadan oldu kıçaklar. Mahabatsız ömürde hiçbir nese görünmey. Mahabat aşıklara kumarı. Aşıktı ömür sürüp mahabat bolğan bizde. Mahabat bülbül candan çırağı. Ömrüm ömürler bakılmazdan anlar. Göz aklımda castılar kalır. Akın nuru çaçkan altın caştılar. Oldu havadan oldu kıçaklar.
бири-бириңиздерди урматтаңыздар, бактылуу болуңуздар. Чоң рахмат.